O pokretanju startup biznisa mladih u Bosni i Hercegovini razgovarali smo sa akademikom i profesorom na La Trobe univerzitetu u Australiji, doktorom Edijem Čustovićem. Akademik Edhem Edi Čustović autor je revolucionarnih izuma poput Counta Kick i Tiger 3 digitalnog radara. Smatra kako se put do uspjeha ne može sam isplanirati. Vi sami morate da tražite nove prilike, da upoznajete nove ljude, nova iskustva, da ne ograničite sami sebe jednom oblasti, nego da radite na projektima koje će vam omogućiti, radite na projektima koji su svjetski projekti, rješavaju svjetske probleme i naravno dajete neku korisnu svrhu vašim oblastima. U nastavku navodi kako je pokrenuti startup vrlo jednostavno, ali ga je jako teško održati. Prvo bitno zato što nemate financijsku podršku u državi ili oblasti u kojoj trenutno radite. Bosna i Hercegovina je jedan takav primjer. U ovoj državi trenutno ne postoji neki, ajmo reći, business angels koji bi podržavali ideje. Naravno, na internacionalnom tržištu, ako se ubacite u tržište Amerike ili Engleske, ili ajmo reći Australije i nekih drugih zapadnih država, pokrenuti startup je jednostavna stvar i održati startup je više do vas. Znači, koliko ste vi spremni da uložite vašeg vremena, koliko ste vi u stvari zagrijani za vašu ideju. Pitali smo ga koliko često mu se mladi obraćaju za savjetovanje prilikom pokretanja biznisa ili radu na određenoj inovaciji. Mogu vam reći da sam upoznao dosta ljudi koji imaju strašno dobre ideje, ali ne razumiju se u stvari u proces kako od te ideje pokrenuti biznis na vlastnom biznisu. Nisu svjesni koje su to uloge raznih ljudi u njihovom životu da bi razvili tu ideju u neki biznis. Ja sam upravo jučer sjeo na kafu sa jednom djevojkom koja se bavi dizajnom, znači odjeće i raznoraznih drugih stvari i jednostavno ima neke savršene ideje, ali nema načina da podrži te svoje ideje kako bi plasirala na internacionalno tržište. Radi se o povezivanju elektronike i odjeće koja će biti prezentovana recimo u Milanu na jednom fashion showu. Jedini uslov besplatnog savjetovanja mladih poduzetnika jeste da oni stečeno iskustvo i znanje prenesu dalje na ostale i tako budu korisni cijeloj zajednici, zaključuje Čustović.